دلوب دلوب آوکا زلال جه گورکی قیرگرتی ده کانیه کا بچوک دا لمل چای سری آکریل گنده هشتگا سر به نحیا دینارته لقضایا آکره بویا درمان ایشو برین گلچیسکانو خلکی گندید بیجید اف چندین ساله اف کانیا بچوک خزمتا هجمارا کا زور یا نخوشن بره گلچیسکان کد بله ما جرواندی مبخوش جرواندی از یه نخوش بوم چون دکتری من استفاده دکتری ندید یا از شبکه نخوش بوم رو پشت رازات مناف و خوری من استفاده لیدیتی و من برجی یه پیاویتی بله هم گله کد ناسین یه توتی نوی آوه دوباره شد نوی بیتی ما استفاده لیدی و همه پیچه بوی جبرکو چارەسەریل vê avê derketiye xelek bi baweriyeka zêdetir ji nûjdaran qesta evê kaniyê dikin. Ev kaniye pêtêr ji 35 salan e wekî ava kiliyan hatiye naskirin û xelkê gundî diyar dikin ku taqîgehên nûjdarî jî dan bi evê yekê danaya û ev kaniye lê hindavî gundî derdkevît û bi rêya sondeyan dihête nîva rêkê û di nav rezê êk ji gundiyan daye û ew jî bê beramber dibexşîte nesaxan. اره والله گلک استفاده لیتی سال تشتیات دا بره اشتیات دا شف آوه بوی بس خلکی مزی بینه حسیا پشتینگی وقتی بریا مختبره در کفتی آوه رمله عالمی قصد کره یعنی هاد نبخو بر استفاده لیتی بر هاویتن یعنی عالم چه دکتوری که على اساس عملیات کن که بره هی دون واوی وقت دو چنف مراجعات دکتوری دو بجنه بریته نمایه بریته چوی Ev kaniye hincaran jî dibîte cihê bêzariyê bû gundiyan çunki ew dibêjin heval û dûst hergav dibêjin avê ji me re bînin ew jî zehmet digihin serê kaniyê. بله آوا گلک و کهنه آوا گنده هشت عالم گلک در نو کردستان و در به کردستانش عالم گلک قصد گنده هشت کتن بو و آوه عالمی گلک استفاده لیدیتی و یادی کهش اندک جارم میز آجا خولت بینیم و آوه چون گلک برادر تلفنی کم بجن آوه ما بینن و رکایش بچه دیره ماندید بین حتی چینا سرکانی آوه بودید که اینو تین و گلک و کیمش Gundê heştka gundekê bi av û derawa û çar aliyan çayan dewre daye ji bilî keskatî û tezatiya ava xwe bi evê kaniyê jî binavûdeng e. Dilopên ava evê kaniya biçîk wekî gundiyên evê gundî dibêjin dinyayeka mirovan li nexweşiyên gulçîskan xilas kiriye. Lewma xelek li şûnaweyekê serdana nûjdaran biketin serdana evê kaniyê dikin بو وخارنا آواوه گهدار زباری این آرتی گنده هشتگال دورا نهله